Ku bakunzi b'imyidagaduro Tour du Rwanda yongeye yagarutse ni amakuru agezweho muri siporo aho biri kuvugwa ko Tour du Rwanda igiye kongera kugaruka guhera mu kwa mbere 2025. Uyu munsi rero kuri The Elite Hotel i Gacuriro hari hateraniye inama yo gutangaza inzira amakipe n'abaterankunga. Ni ukuvuga yuko inzira zizakoreshwa muri icyo gihe cya Tour du Rwanda. Ndaje rero nkubwire inzira zizakoreshwa, imihanda izakoreshwa, abaterankunga ba Tour du Rwanda 2025 n'ibindi byinshi byavuzwe kuri iyi nkuru. Kano kanya ntabwo ngiye kuzenguruka mu makuru menshi cyane agiye atandukanye, ahubwo ngiye kukubwira kuri ibi ngibi bya Tour du Rwanda kuva urugendo rwayo rwatangira. Perezida wa Ferwacy Ndayishimiye Samson yahaye ikaze abitabiriye iki gikorwa, aboneraho no gushimira umunyarwanda Areruya Joseph uheruka gusezera umukino w'amagare ariko akaba yaregukanye iri rushanwa muri 2017. Niba warakurikiranaga ibya Tour du Rwanda ngira ngo Areruya Joseph uramwibuka cyane. Umuyobozi rero mukuru wa Tour du Rwanda Kamuzinzi Fred yavuze ko irushanwa ry'uyu mwaka rizaba ridasanzwe kandi ashimira abayobozi bitabiriye iki gikorwa barimo Minisitiri wa Siporo Nyirishema Richard, Perezida w'agateganyo wa Komite Olympique y'u Rwanda Umuringa Alice ndetse n'umuyobozi wa Ferwacy Ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Dr Antonio Afre n'abandi bari batandukanye bari bitabiriye uyu muhango. Ni mu gihe rero aka gace cyangwa se Tour du Rwanda iteganyijwe kuva tariki ya 23 Gashyantare kugeza ku itariki ya 2 Werurwe, igiye kuba ku nshuro ya 17 kuva ibaye mpuzamahanga, mu gihe nyine irushanwa rizaba ari ku nshuro ya 7 kuva rigiye ku rwego rwa 2 n'igice kimwe. Abazi ibya Tour du Rwanda cyangwa se iby'umukino w'amagare barabizi. Muri kano kanya ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi ku itariki ya 29 hari harimo kwerekanwa ibyaranze Tour du Rwanda kuva ku gace ka mbere kegukanywe n'ikipe ya Saudo Quick Step Del Team mu gusiganwa n'igihe i Kigali. Umunsi wa kabiri rero wasorejwe i Kibeho, uwa gatatu uva i Huye ujya i Rusizi, uwa kane uva i Karongi ujya i Rubavu, naho uwa gatanu ukinirwa i Musanze buri mukinnyi ku giti cye. Agace ka gatandatu muri Musanze namo Kigali, aka karindwi ikaba aka Rukomo ndetse na Gicumbi Kayonza, mu gihe agace ka munani ari nako kabaye akanyuma kakiniwe i Kigali KCC. Irushanwa ryegukanwe n'umwongereza Peter Joe Blackmore wa Israel Premier Tech. Ni kuvuga ngo rero hagiye hagaragazwa byinshi kuva iri rushanwa ryatangira. Umuyobozi mukuru wa Tour du Rwanda Kamuzinzi Fred yashimiye byihariye Areruya Joseph uheruka kuvuga ko asezereye uno mukino w'amagare. Nk'uko nabikubwiye, Areruya Joseph yatwaye iri rushanwa muri 2017, aba umukinnyi w'umwaka muri Afurika muri 2018. Ni ibintu byagiye bishyira izina ry'u Rwanda hejuru cyane mu bijyanye n'umukino wo gusiganwa ku magare. Muri Tour du Rwanda 2025 azaba ari umwe mu batoza ba Java Innovatech. Byitezwe ko iza gutangazwa mu makipe azakina irushanwa ritaha. Mu kugaragaza amashusho ya Areruya muri Tour du Rwanda hacuranzwe indirimbo Haleluya. Areruya rero yagiye kuri stage ateruye umwana we agaragiwe n'umugore we nawe warufashe undi mwana ukuboko. Ni ibintu byamuhinduriye ubuzima cyane. Perezida wa Ferwacy Ndayishimiye Samson n'abagize komite nyobozi y'iri shyirahamwe babiyunzeho bafata ifoto. Ni ibintu rero byashyizweho nyine ni nkaho Imana yamusize amavuta.
ninjye ngo ni ibintu byashyizweho na Nyagasani kugira ngo uno mugabo iri rushanwa niriza rizamubera intandaro yo kuba icyamamare, yo kuba izina rye ryarasigaye mu mitima ya benshi. Muri icyo gihe ababyeyi benshi babyaye abana babise Areruya. Ferwacy rero yahaye Areruya ishimwe, ndayishimiye agira ati nk'umuryango wa Ferwacy turagushimira ubutwari n'imbaraga zawe no ku rugero wahaye barumuna bawe. Wabaza umwana mutoya uri mu Rwanda uzi iby'amagare yakubwira ati ndashaka kuzaba nka Areruya. Ubu rero Areruya Joseph akaba agiye kwibera umutoza mu byo gusiganwa ku magare. Nk'uko nabikubwira ukora subscribe maze nze nkubwire inzira zizakoreshwa muri Tour du Rwanda kugira ngo wimenyere byimazeyo aho uzarebera uyu umukino niba uzaba uri mu Rwanda. Rero ukora subscribe hepfo aho ngaho mpite nza nkubwire byinshi cyane kuri izo nzira zizakoreshwa ndetse n'ibirometero bizaba biri hagati y'izo nzira. Rero muri Kigali bizaba ari muri Kigali tu Kigali bisoreze nyine kuri stade Amahoro. Agace ka kabiri hazaba ari Rukomo, Gicumbi, Kayonza. Agace ka gatatu ni Kigali Musanze. Agace ka kane hazaba ari Musanze Rubavu. Agace ka gatanu ni Rubavu Karongi. Agace ka gatandatu ni Rusizi Huye. Agace ka karindwi ni Nyanza Kigali. Agace ka munani ni nako ka nyuma azaba ari Kigali tu Kigali. Noneho rero reka nze nkubwire izi nzira zose icyo wazimenyaho. Izi nzira rero za Tour du Rwanda 2025, agace ka mbere kazaba ari ugusiganwa n'igihe kizwi nka ITT gasorezwe muri stade Amahoro ku ntera y'ibirometero bisaga 4. N'ubwa mbere iri siganwa rya Tour du Rwanda rizaba risorejwe muri stade. Agace ka kabiri ka Rukomo, Gicumbi, Nyagatare, Kayonza kazaba kagizwe n'ibirometero 158 kagiye gukinwa bwa kabiri kuko kakinwe bwa mbere ejo bundi muri 2024. Agace rero ka Kigali Musanze kazaba ari agace ka gatatu kazagera mu Kinigi ahabera umuhango wo kwita izina abakinnyi bagaruke basoreza imbere y'isoko rya Musanze ku ntera y'ibirometero 113. Agace ka Musanze Rubavu kazaba kagizwe n'ibirometero 121 bizasozwa abakinnyi bazenguruka i Rubavu bogoga ikivu. Agace ka Rubavu Karongi kazaba karimo ibirometero 97 ni bikeya nako rero nibyo ngibyo wamenya. Naho agace ka Rusizi Huye kazaba karimo ibirometero 143. Agace ka Nyanza Kigali Canal Olympia kazaba kagizwe n'ibirometero 114. Naho agace ka Kigali tu Kigali ari nako ka nyuma KCC kazaba karimo ibirometero 73. Ni inzira yakoreshejwe muri 2024 iri mu muzenguruko uzakoreshwa muri shampiyona y'isi ya 2025. Ni ibintu biri gutangazwa nyine kuri Tour du Rwanda. Minisitiri wa Siporo Nyirishema Richard na Perezida wa Ferwacy Ndayishimiye Samson bifotozanyije na timu Rwanda yatangiye umwiherero yitegura aya marushanwa arimo Tour de Charge na ikipe yari irangajwe imbere n'umutoza wayo David Lovet. Ni ibintu byiza cyane rero kwitegura ibyiza kuri uyu mukino ni ukubitegura kare abanyarwanda bongere bazamura ibendera. Ese amateka azisubiramo kuva muri 2017 Tour du Rwanda yongereye gukanwe n'umunyarwanda, ese bizagenda gute? Perezida wa Tour du Rwanda kandi Kamuzinzi Fred yavuze ko muri Tour du Rwanda 2025 batoranyije amakipe 16 avuye hirya no hino ku isi, mu gihe hari indi kipe ishobora kwiyongeramo mu ntangiriro za Mutarama akaba ari bwo
ab'amakipe 16. Amakipe yabigize umwuga US Pro Teams azitabira Tour du Rwanda ni Israel Premier Tech yo muri Israel na Total Energies yo mu Bufaransa. Ayo nayo akaba ari amakipe azaba ari guhatana. Amakipe akina amasiganwa yo ku migabane Continental Teams ni Sauda Quick Step Dev Team, Roto Distance Dev Team, Bike Aid UF Team, Emirates Games DS Dev Team, Team Amani ni ukuvuga yo mu Rwanda, Java Innovatech Rwanda na Maystars nayo yo mu Rwanda. Yego, amakipe rero y'ibihugu azakina hari Tour du Rwanda 2025 n'u Rwanda, Angola, Afrika y'Epfo, Eritrea ndetse na Ethiopia. Indi kipe izitabira ni US ndetse na SMS yanitabiriye muri 2024 aho iba igizwe n'abakinnyi b'ibihugu bitandukanye. Inzira rero za Tour du Rwanda n'amakipe 16 azakina iri rushanwa rigiye kuba ku nshuro ya 17 kuva ribaye mpuzamahanga. Ayo nguko umuyobozi rero wa Tour du Rwanda cyangwa se ubuyobozi nyirizina bwatangaje ko hari andi makipe ashobora kongerwamo mu ntangiriro za Mutarama. Nuko byifashe. Iyi ngiyi rero akaba ari irushanwa rikunzwe n'abatari bake rimaze kwigarurira imitima ya benshi. Iyi Tour du Rwanda nkwibutsa ko izatangira ku wa 23 Gashyantare isozwe ku itariki 2 Werurwe 2025. Nicyo wamenya n'amakuru rero ari kuvugwa muri Tour du Rwanda. Reka rero ngiye ngushimire cyane, nshimire umukunzi wacu bari badusabye kugira ngo tugire byinshi tumugezaho kuri Tour du Rwanda. Rero natwe niko kazi kacu kandi tubereyeho kugira ngo tubahereze ibyo mukeneye. Niba ugejeje kuri uyu munota uri kureba video zacu ndamya nashidikanya ko wahisemo neza. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe rero. Shalom shalom.